زول فلاون مرة أنسو في سوان غير تدويل تنوان سريد سي مونريال قسحت الشتوى ذك مضى المرة لا دغا دي ثمورث كندا أقلا غسا ذي مونريال ذي مدينة تقديم ثناغ المرسى أقفور فيو بور ذا مكان يشبحنا طاس لا دغا ذك نفدو إمي تسن دغورس طاسي مراين أسا نساد تيويزي نساد أكوذ الكامل السونتر أمازيغ دو مونريال إهجاين غد يوث القديش نعم تمليلي سوازاليس إيمي أكاد تواليم أقلاق ذي لاكوي بونو ذا خامم قران سوازاليس ذنتان يتكلفن ذي مونريال إواكن أذعيونن إمذانا قلان دي محرصت وقاذو نسعالا أخام نعسق في جراد دارين أتاس خامان نغ لي ميزون داكوي إكس كلفن أتسكنت أما ذو الماكلة نغ ذو الدواء ثاقوني اللبسة الزهو ذو مراح إي مذنقين يتعيشين ذي الطيقة أسا للسونتر أمازيغ دو مونريال إهجاين غاديون القديش سوازاليس إواكن أذعيونان إمذنقين قيمة ديدنا أتوالي من القديش هاكيا هيا on va baisser la musique. Bon moment, Enfin, le moment des croissants nés. زول فلامة مدام علين شميني تيم دبرت يوزيون لي بينيفول لاكوي بونو شارديني ضافت مليلي بواسايا. Bonjour, je voulais indiquer qu'on a eu une journée extraordinaire aujourd'hui. On a servi 400 personnes, des personnes qui étaient heureuses de voir le repas, un repas chaud qui a été formidablement préparé, oui, par la communauté berbère de Montréal. Pardon? Oui, un bon couscous avec de la merguez, de la viande. On avait un peu de salade et des gâteaux. Comme adjointe au service bénévole, je peux juste m'émerveiller devant tout ce beau monde et tout ce beau travail-là. Nos gars qui étaient ici étaient heureux d'entendre la musique, de voir les gens travailler aussi dans leurs costumes traditionnels. Ça a mis de l'ambiance, ça fait même il y a quelqu'un qui m'a dit que ça changeait de la routine, ça fait du bien, ça donnait de l'ambiance, ils étaient heureux d'être ici. Et on a accueilli encore plus de gens qu'on croyait parce que tout le monde s'est donné, s'est dit le mot. Oui, c'est ça. Donc, un grand merci à la communauté. Hello. Je trouve que vous êtes des gens très bien organisés, puis qu'on a beaucoup à apprendre de vous, comment vous travaillez en équipe. Je trouve ça, moi. Puis aussi, vous avez été beaucoup souriants. J'ai beaucoup apprécié les sourires de tout le monde était content, tout le monde, c'était la fête. C'était vraiment la fête. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Même que je trouvais que les clients étaient très contents. J'ai amené un ou deux messieurs dire comment c'était bon. Puis eux, ils mangent toujours le dimanche. J'ai toujours des sandwichs, donc ils étaient très, très, très contents. Oui, oui. Franchement, là, je vous remercie beaucoup, beaucoup parce que, en plus de nous avoir tout préparé, vous nous avez aidés. Ça fait plaisir. C'est excellent, c'est bon. Ah, c'est la communauté berbère des styles. On est présent partout, là. On n'est pas ailleurs. Merci. Moi, j'ai l'habitude de venir à l'accueil Bono le dimanche matin. Et puis, on leur donne toujours un sandwich froid. Puis ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que je me dis des fois le matin, surtout en hiver, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose de bon, chaud.
aujourd'hui, tout le monde arrivait et disait, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, ce bon repas-là? Alors, j'ai dit ça, c'est nos gens d'Algérie, un groupe qu'on appelle CAM, que je ne connais pas, qui viennent ici pour la première fois, puis qui vous donnent un repas succulent. Je peux vous dire que moi, j'ai hâte d'y goûter. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous dis bienvenue, revenez encore. زلف الأول أزلف اللام شاخ ديني مسا في تمليلي ثاقي الساقي ذا سامر بوحسابي كي نقارس قبايليث. Moi, je voudrais revenir à l'idée de départ. Moi, j'ai écouté à la radio comme quoi il y a des communautés telles que les Juifs, les Sikhs, etc., qui offrent un repas pour les itinérants. Ça, c'était l'idée de départ. Ensuite, la première personne que j'ai consultée, c'est ma femme. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on peut embarquer là-dessus? دينا فيك في غير كي تدي كان السنتر مازيغ Donc, la première personne, c'est Bayan. Est-ce que tu embarques? C'est que j'embarque. Et ensuite, Saoul Rassi Kamal, le président. C'est une idée folle, mais ensuite, j'ai écrit à tout le monde. Tout le monde était emballé. Tout le monde. Il est impossible c'est impossible d'organiser un événement à Maguien si tu n'as pas des gens sur qui tu peux compter. On a une équipe extraordinaire. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire, parce que sans Ouiguien, on ne peut strictement rien faire. Donc c'est une équipe du Centre Amazir avec tous les gens qui tournent autour, parce que ça ne s'est pas limité au Centre Amazir, il y a même d'autres personnes qui se sont greffées. Donc c'est pour ça que ça a donné un événement comme celui-là qui est extraordinaire. L'accueil a été magnifique, c'est vraiment... Et c'est clair qu'on va l'instaurer avec une date fixe. Ça va se faire chaque année maintenant. C'est ce qu'on a discuté. Il faudra juste avoir le consentement de tout le Centre Amazir. Si c'est OK, on va le faire comme ça tout le temps. تنميرسيك مين انا ديال شادر ديني ضاف مليلي باساكيا اش تخدم كلنا نسد نقدش نفرحين دين وسند الغاشي البراني ماشي البراني يعني قلا غيراسن زيك نخدم كان دي مغربين بويرانا ثوري لها مي غاد نكشم دياراسن نزدا غورسن دي تمورتنسن الا قد كشم من غارنا ولا نيتني. Je me retenais, j'avais les larmes aux yeux, mais en même temps j'étais joyeuse, j'étais contente parce que je les voyais heureux. Ils avaient le sourire et puis ils discutaient avec nous. Ben voilà. Et puis il faut se dire que nul n'est à l'abri de ça. Un jour, la roue ne fait que tourner. Un jour ou l'autre, ça pourrait peut-être être moi qui serais à leur place. Et voilà, et vice-versa. Oui, chef, oui, d'accord, mais il faut se dire ça. On ne sait jamais. Bonjour, mon nom c'est Hélène, je travaille à l'accueil de Bonneau depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, on a eu un merveilleux événement aujourd'hui. C'était la communauté berbère qui est venue offrir de la nourriture faite avec amour. Les gars, ils étaient vraiment heureux. Normalement, on sert des sandwichs la fin de semaine plutôt que des repas chauds qui est seulement la semaine. Donc, le mot s'est passé assez rapidement. On a eu énormément de monde, une ambiance festive, des habits colorés. Le monde était de bonne humeur. Merci énormément. Là, je vais intervenir en langue française, puisque c'est la langue de tout le monde, là, ici, pour que toutes les communautés puissent comprendre ce que je veux dire. Premièrement, je dirais que ça a été un événement heureux et chaleureux, parce qu'on a passé toute la journée d'hier, depuis 7 h du matin jusqu'à 5 h du soir, dans un centre sur le 2300 René Lévesque. Alors, le responsable du centre des handicapés nous a accueillis à bras ouverts grâce à un travailleur de notre communauté qui travaillait là-bas. Et il a organisé ça, il nous a légué les cuisines, le matériel.
Donc la nourriture était bien conservée. Il nous a même proposé du transport pour venir les rapporter ici. Donc je tiens à lui, on tient tous à lui témoigner notre reconnaissance. Donc je dirais aussi que la communauté berbère s'implique dans beaucoup de choses. Cet événement-là va permettre à beaucoup de gens de savoir qu'on est là toujours, s'ils ont besoin de nous. Comme a dit Kassi, cet événement va être comme une année qu'on va marquer. À chaque date, on va pouvoir faire ceci. Eh ben, je dirais aussi, moi aussi, je remercie le Québec qui m'a accueilli à bras ouverts. Mais je dirais aussi qu'il m'a accueilli, mais nous sommes venus comme des gens avec des bagages, un bagage intellectuel. Et on a toutes vendu nos richesses, on a toutes laissé nos maisons là. On s'est installé avec notre propre argent. On s'est vite intégré, on a travaillé. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé le total de notre communauté qui travaille à cœur et à main ouvert, avec leurs bras, avec des aides et tout, pour qu'on puisse organiser des événements pareils. Moi, je dirais aussi que la joie que ça nous a apporté de voir tous ces gens heureux venir me remercier, me disant « C'était pas bon, madame, mais c'était excellent. Bravo pour ce que vous faites. » Avec des tapes à la main, avec des sourires. Ben, merci pour l'association NA. Inch'Allah, les événements amigués qui milent tous les jours. Je remercie les bénévoles aussi, merci. Bonjour, je m'appelle Brianne. Je suis à l'accueil Bono depuis quelques mois déjà. Je viens tous les dimanches. D'habitude, c'est un petit peu plus du style cantine, mais aujourd'hui, on a fait ça comme avec un service. C'était vraiment intéressant de jouer à la serveuse un petit peu. Les hommes ici sont vraiment gentils, sont vraiment polis avec nous, donc c'est toujours plaisant de venir ici les dimanches. Vous êtes venus aujourd'hui, il faudrait peut-être revenir, puisqu'une fois par année, les gens sont si contents. Et puis avoir quelque chose de chaud, quelque chose auquel ils ne sont pas habitués de goûter. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont partis le ventre plein et étaient très heureux. Merci à vous autres pour tout ce que votre bonté, votre générosité. Puis je dis, bien, mettez pas ça dans des boîtes d'hiver là, pour finir. Mettez-moi ça là, au printemps ou à l'autre tantôt. Pour revenir, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Il y a un centre. Il a dit que c'est un centre des handicapés du Québec. Des enfants handicapés du Québec à Saha, dans un des membres, un des travailleurs qui fait partie du centre, qui nous a donné la cuisine de la garderie au Xerna c'est grâce à eux et ici de نبض الساقي depuis discussionner كاع depuis de القوتني الساقي الحمو كانت نحما نكينا دينير الساقي ذا فازن بقوسن السنتر مزيغ دي مونريال خاطر نسد على كيبونو نملال الساقي لي زومبلويي لي بينيفول لا كيبونو مي aussi نملال ذاك لي زيتينيرون مونريال وسندر ذاكين في كيسن الماكله يحمان نحس بلي فرحنا طاس نكوني نفرح الفرح نحس يوسد سقول دونك تمنيغ ذاكن تيقولنا فينا مثيقا ذاكيني استنت عواد دايوغ اثقثنت نهضر فلاس لك ذا الريسبونسابل نور لك ذا لي زوتر مومبر دو سونتر مازيغ دو مونريال استنت عواد سياده ساون وانكيني اوسي اماكن دنان لي كوليغا كيني عدان انكيني تشكر خرب وين يدي فكنا فوسيس خرب وين يديك شمن لاكسيون كيني merveilleuse, exaden soit tasse à tasse. Donc, تشكر فينا tasse à tasse, تشكر على كوليجي نور ذا الفرح soit tasse, الفرحة مقران. في الكامل السونتر مازيغ دو مونريال اسنيني ثن مير ثم قران تافلو هذايا يجي يخدم لنا ساقي ان شاء الله تينادي حرفن تينادي توغان كل سكواس ثورة ذا غدينين شراي مسلاين نفت من اللي تبوا ساقي كمان ثان مير تكوا إلي ممبر اللي كامي ديوسان أما يظلي أما الساقي قد شني وكان ديلي ثملي لي ثاقي ذاين يزادن
ثانميرث اللي بينيفولي ديوسانوسيو اما لي بينيفول الحسين نوار داغم ثانميرث نون تمقرات الوذاكين هكاتيد وكذاكي ونسارا إمولان سانارة تساويل وكذاكي يتسيلين ديك فردان ذاكي دي مونريال سارام او فان ثمليلي ثاكي انا اد تسوغال يا السكواس هذا مرات نخدم كذي الجوايه نوفيلون هذا شو هذا نويل هي تيكلت نيضن داغن ثاني ميرثن ولا الكل يوم نقدرش الصح معنا تصاكي ديال الكنافس المعاونه كل يوم نسوا شو دي بوين ستيكتينس سيفاسنس سيغالنس سوين يخدم يظل لي غاسا عطيت نصيحه ياك نفرحين ديني مي الريزولتا يلي بون قلا غايس فرحه تصاطس يرنا يسيس ندير جديد يمغباني كيف نهضر خاطر لا مرزرين نكوسكوسا كان شو ان ويكاند الخضراس كلش يغال غاس الناس تعرض مسكسونا تواني ممشيه اد نسوغال ان شاء الله اون فال فيغ بروشينمون ادي في كاربون عطاس وبشبوش سرا امر البغي الوازي سي مشرزين ماشي داين يوغريغ زوارن يكذوذن النظام داين لان غورنا داين لان زيكنا زي سوزرين القبايل الساكين وصادا شو نخدم ذا ماينوث نغدا جديد داين لان زيك ذا لنا داين قلان قخساننا اور نمسار ذا سنالس سرميه بردان كان ميرس يوكي وقاعد يديروا حان ياونن اسقسنا ان شاء الله هتناوذ ان شاء الله. Merci tout le monde. Belachounoui, on ne peut strictement rien faire. Vous êtes une équipe extraordinaire. Vous avez été à la hauteur de ce qu'on attendait de vous. Félicitations, c'est vraiment très beau et un gros merci. درنا راون دينير صحيتو ايش بيضل بينسا ان جروب شوك ان شاء الله يفا se multiplier. كان يساقي un couscous royal. Tout le monde est venu nous remercier pour nous dire c'est très bon, ça doit coûter autour de $17 dehors. Hein. Mais bon, je voulais dire كان باللي يلتي ملي تينامتي كذاكي لقات تيلينت خاطر تصحوا لا شوي غير زوانه روان شتان كوني ذاك ذوذ الوعاذيه ذاك ذوذ يتساكن نوض دارت مورثاكيه ونفرد نوانس فرح وإذا غروانير كلها دونك إلا ميدنو فاوي كذاكي إن شاء الله كل سكوس أنت عاودي تيكلياكيا هكنا نصفرح الغاشياكيا يمذناكيا ويسعينا راه غندايلين وسعينا راه نداتشن وسعينا راه تفاميلت وتزمير ما راه تزرم الساكي ذا شو يحوسا مثل توالي غاكني فرحنا كنت سكسو يحمى لان ميم ويدي تيسمعنا سابوشي ظنسن باش تاوينا تشن ديفارا باش توالي من كوني نروى الا قاسني ربي الحمد لله غادي في ربي الدريه يصلحن ان شاء الله هنلحق كفريدي لهن كل سكوس تيلي انت تيملي لي تينا متي كذاكي ميرسي هي ديني ساكينين سعداتي ونثيني جارزن ذي لاكيو بونو أقد يخدم الناجين داجيني لقد لي بينيفول يرنا ذغني أيني جارزن سواتاس لي زيتينيرون لا وجدني مغفان النيم ساكيتي ديوسان تشن الساكيني الماكلة يحمان نفرح أتاس مثل نوالغ مثل نعاون تشان سكفاس الناغ نسادتي ونثينا كيسن نثني ذا نفرح نسواتاس نحسسن فرحان الصندق وذناغ تمني اسن تعوذ سيادة ساون ايرنا اماكن دنا ناكلي امدوكالاكيني يمكن الصورة يسات تشكر غطاس يربوني دي في كنافوس ذي القديشاكيني عطاكم صحة أزول في اللون Azul Flaoun, vraiment un grand merci pour tout le monde et tout. Ça, je pense, la journée pour chacun, ça fait partie des valeurs du CAM, de l'entraide pour les autres et tout. Un grand merci. C'était une bonne initiative et on a fait plaisir aux itinérants qui n'avaient pas où manger ni où dormir. Et ça leur a permis de manger un plat chaud. Pardon. Il faut s'entraider dans la vie. Et c'est ce que le CAM a fait aujourd'hui. Et comme on dit les autres, ça fait partie de notre culture que d'aider l'autre. كاينين فغير كاين ديناريونو ولا الحسين يعني نكون لي زيتينيرون اوني دي زيتينيرون د الحس وخمر وايض تمني ان شاء الله ساقي الوعده الى عناية نصلح كان ان شاء الله غد فكنا مكان عندها غنرسو عندها غنقي ما كنا نتو على لي زيتينيرون انا كنا دي تاوين بدنا تتنارغورنا
نسعوا لحوالنا، نسعوا ثواشولتنا. يا كان تمطط كان ما تزعفش تروح على الساقه من تقيم تسوي القهوه هتقصر هاد نشد تحفي في نيس يركز نتبلي لي جونطالون ديال القهوه ولا نكوني نحوجها اليوم دان ملي صافي نكوني ان شاء الله هنوغال ماشي دي زيتينيرون اون با باس ديبلاسي اونيني ثاني نون مقرحات القديش نوان دار قماني زادين دين كدنا ولتمثنا يونار بوليز مين هذه زرا شا ديسنا رزدات نا ديني وعرنا ندينا ندين الحرايقيه الساقيه نوارا نفرح ذكود ما ونبوكا داكي كل شان داكي شويه ثمورت كندا تسكد ما وانا غير ندين وكا داكي خصني وكا داكي تيرين كفردان كان كفردان لا دغا ما كان الشتوا قصي حتى ندين ونيني ثنميرث ثم قرات ان شاء الله والسنه كي غتوغال ثنميرث نوال أما رضان تمغارث تما شاهوتي قلان دي السكلا أكو دي السنة ثقار داكن زيك في اللاي وثن نتمغارث ورس حسابها راني ثقارا تما عكازوث تسعى المال نغي غار سيون ثجاد نيناز ولا شاشو غيراتشن أنا مدو ساشتوا يفداي الناير سيد فلاون يجرسان يكفور أظن أسمي ولي زمير يون هذا يفاغ أرفارام كورثلن ياكو يمذانن ديك خامن نسن تحارث مغارث ملمي غيكفو ثقرس أتسوفغ الماليس إوا كان هذا تشن دي فارا إمي ولا شمعيش ديك خام أكن يكفي الناير يشرقل شتني يطيج فمغارث ثيار إذا نس ديك شيفاض ثفاغ نتا الوذرار تسوفغ يقندوز نيس يارنا ثرنا اللوم غافي الناير ثناياس تصدق كاين الناير ثورا أدفغني ندوزنيو الناير يسلا ياسد أكن يلا ذا عزام السوثر ذي فرار يناياس تخيل كامي فرار رضلي إذا كذواس أذنغا ثمغارث من النهار يقبل فرار يرضرس دي ونواس يوغال ذيكس يوثوك فور أرعود أضو أفروري يساوذ فل أرمي يعرقو فريد إثم غارث أكنا دو غلال وخاميس يوغال ثقورس كسمير دو قدرار إيه ثقيمد ذنبيا إلا قذيه جيفنا دم الشتوى يرنا أنحرز أسنف كزال إيو مقياس نتو دارت النار